Hello golte ho na bon savin zo tui chim channel tu sim tha ngai ki dingin kahin lem ki de tunia tu sim ngai nomum ta ingai ki de wahi le 2017 kuma an ki release sai beba Mr. Long kiti movies hi movies ahung ki par hen Taiwan gam akimoi hichi ahin mi phalo gangster tam ta amwin in khada hin a kheu lim ta ve ama hon a thil gu ule thil phalo abol ho zu akseyuwin nom ta chun khat le khat a ki ho ta ve Komo vachun beklin ta omen heche bek achun sumong dim sen ana ume nomta kheulim lai ta win agel phalo lai ta win hero pau Mr. Long ahung tai aman zong achem cha chun mi phalo ho chu khat khat en hin thaten abon chana that chai tai hechi zo phar chun bek dim set sum chu a choi in hotel khat hena chi in a boss pu ki mo pi go tai Mr. Long hi ga het lo wang wa hi ama hi sum ala zia mi ana tha ji hi ama hi mi kam thip a hin mi pau be se lo ana hin chuting le mi tha dinga ati ho chu ama hen achang se ana tha jeng ji hi Mr. Long jong chu a boss pun Japan gama Jakuja gang member ho khat hi ga that dingin ana sol ki tai Mr. Long jong chu Japan gam na hlungtan gang member khat tha ding ati na pom chu ana che tai aman jong ami tha gut pa chu ga bol cha ring ati a hi le ahung ki su khelin gang member ma chu ana tam je wa chun Mr. Long chu ha voina vo ovin dip sunga khomovin gamla langa ana pui phei ta ve Mr. Long chu tha ding aga ati lew ama wang phat phat achun mi phalo khat ma ma hi ahung kirin Jakuja genga alam khai pu chu ahung that gotai ama ho jong alung hang fle jengwin hichipa chu aboi pi le ka wachun Mr. Long chu ite hama ma chun ana ki hlam doin gari khat hen ana jam tai jingka huitan longjong chu ahung khangin hi le a na chu mun thibla ana hin in se de edu la ana hin koima cha nom lo watala kilom jeng ene hi akoma chun chapang khat amin zun kiti anomen ama hen tui hin choi pe na hi zun zong a hlai phei kidin aman long lo agala kidin hichi zo wachun hoilai ham khanin a che kidin sangkhol khat a hin choi pe tai sangkhol chu nu mei ho sangkhol ana hi da na hi ama zong atom vel hol a chu a che na ga vet le a le in chu a hom kyu anomen koima cha na cheng lo hi tai Mr. Long in zong a na thading in neu khat hi a ki holin amutai hichi phar chana hung phei kidin chapang pan me di ana koi pe dol abal puma chu a ki choin a chi tai chapang pa zong chun long chu ana zui jingin me chu thakharin a hun hlon ta na kheu lim hlon tai chapang pan zong Taiwan ho paw hin thon hi le Mr. Long chun adat mo hle jingin ado a hi le chapang pan zong kanu hi Taiwan ho hi ti hichipe ta chun zun anu lili hen zun chu hongko do tan lo khamna thei ho hi aga cho sa gu da hi zun zong lo ho chu an cho ngai ji hi je chun anu ko ma suma la in aga cho tai hichi ho zu se chu Mr. Long en gu thimina ve thi jing e lilin zong a chapan khamna thei lo hen choi chu aga ki kap gu lai ta in Mr. Long zong a hung lu den aman zong lo chu ala pe en lili chu ha be na be ngin alim na dinga chun lili chu tuila chun adi tai Longin zong lili chu khawa hena hianin ina chuna na da tan na langa aga achi phei kina hele gari khana na kinga e hiche chun aman zo mobile khat hi amu je chun aga alain Japan langa aloi ho khat hi aga call tai Mr. Longin zong aloi ho chu aga adongin Japan langa hi kongi ti le hung kiding ham aga ati le khatnu zong chun 30 August ni ting le hung kiding hi hinti hizo phara chun Longin zong sum aki thuma hi le khatnun zong sum kanei poi hilanga chun mi sum guyeng ta na ti pe azingin Longin zong gupin che chu la chun me aki honin hi le a in kom wa te se pu kha chu hong phejin aman zong a me hon chu hong test tai te se pu dong chun adu be se jingin ki dang asa jingin a ina hin a puin me a hon sa tai ama hon zong a hon min pharwin a thumu wa chun ane tawin hichu phar chuna in komwa kholai leng khari a hung ki duvin ama hon jong long me hon chu aga teswa hi le atu wal jingwin jingni thla ting le ka inova me hona nung thei dham dinner party kharom di hiatin long chu an ko ta ve long in zong me le bu chu tuite na hon kitan party a chun an hom kitai ane zo se chun adu che jingwen akipa be se jingwen Mr. Long chu sum ana pewin chu ting le me hon na theiding thil bel le zong ana pitawin hichigo chulowa furniture to na phata ta zong ana pitawe lili hin khamna thei anga ate te na dinga hi long hin ana hen hin a chapa zun hin zan them ting le bu ho ana ni sa ji na hi
Zingka hongi le Mr. Long zong chu alung agim hle jeng ta he chi thil hwa hi pi ka bol ding hama ti tai he chi pe ta chun aveng mi te ho chu hong ki du vin long ding chun gari khat sot le le thei ding dukan na sim pi ta ve longin zong hi chi dukan sot le le thei chu bazar la hen chuteng le ho in lampi kom la hen ana koi ne thei tam ta na zo tai hi chi ne thei ho chu ahung zo se chun adu chi jeng vin long chu anamin chi thimeng tai chapang pa zun zong chun anaki thopi ji in ni hla teng le in lang hen hi chi dukan chu son ki ji hlonin jingka teng le lampi langa chun hin son do ki ji hlonin a hi phatle ni kho ana che jing dung zu yen lili zong chu anaki khel ta na ma zong khamna thei lo ne lo wachun ana hi thei tai ako ma chun achapa zun chu ai moin aman zong achapa chu aga aveda hi le anunga alai a hin yel do tai lili hi anunga alaya miki zu ana pangji a hin chuteng le pasal khat hito zong ana kilung se de hi che pasal pa chu lili te ho a boss pau a driver pu ana hi ki pa ta dong ma pa to ki ngai pi pa to hin kho ana man lai ten ana chi wal thon tan naw a hin vop tai hi chi naw a vop thu chu lili te ho a boss pa ni net pharin a dong ma pa chu a vo ovin a that ta ve chuteng le lili a naw zong chu su hla pe ding a ti ve lilin wang acha chu ai hle zengin su hla lo te ding ati in aman jong gu thimin anazam do tai in nyau cha khat hin bhara in anomen naw zong chu ananei tai phat hong che chen hi le lilin long sum anei tapon achapa awa anadingo angai ki ta je chun ama hong ki zo ki tai lili zong sum ngai cha na zala aina hong ki zo a hi le ni khan hi customer phalo ta khat hi ki to kha tai hichipa chun lili chu khamna thei he ana kapen chuteng le ani ki chepna tai hichimi phalo pa chun lili bo chu adei je chun ni se le lili te ana chun hungen khamna thei chu apejing in aman jong sumjong apejing in athil dei jong cho kila ajinge ni kho ana chi chi a he le lili jong khamna thei a ki kap lo le ahung hi thei tapon a customer pu ahung ji pa jong chula ep angai to tam hechini a kon chon ahung tapon lili jong aki khut jing tai lo angai cha je chun asum nei cha sun chun achi in ama ta in aga ki cho tai lo mana khamna thei mana sum ana pai pai je chun sum ana nei tapon achapa to mani umna jong chu ren hi ji in ana kai do ta ve hichi a ko na chu amani tu a omna hlon in se de do a hi an om ji hlon a hi tai azo a story chu hin continue ki taw hete Mr. Long in zong Taiwan a akile kin ding chun sum a ki khol tam ta ana hi tai chuteng le ama hin ni kho ave jing in 30 ni hong hi le che jing ding an ti hi ni khat hi ama ho tang sunga chun drama competition a hin gong ta ve ama ho veng zong chu hi chi competition chun an pang vin hi le thar a hin mutawin hi chi third prize hi a hi le mi thum ticket a movin holiday ya che thei di wana hi ama hon zong a third prize mu chu zun a pe vin hi chi ticket hi ki choi vin lang nang an hi na nu hin chuteng le Mr. Long zong vacation nom ta ga mangwin lang hong ki hui hla ta wen ati pi ove Mr. Long wang apo i hle jing ene hi aji chu ajing teng le ama hi Taiwan langa cheding ati hi tai ni kho na sim jeng sum ana ki khol jeng chu ahung hlung a hi tai khatlanga azunin ajing teng le vacation a cheding tia ahung ko ki le apo i hle jing tai ama zong ajinga hin alungel a hin koi hlatan vacation hin June le anu hi ana pui tai nom ta chun hin kho hin mangovin hichi a hi ama hen in ko nei banga anaki gial jing azile acha banga khateni zong hi ana gial jing a hi in lang hong kile pharwin lili zong akipa hle jing en mangin ka chapa le ke nei kho sa zala hichana na ki phal jing hi ka ki pa wala ti tai dukana bol naw zong chu hin continue ki tawin lilin zong an ki thopi ji in chuteng le zunin zong an ki thopi ji in ko tling set panga chun nom ta chun hin kho ana mangwin i ma cha lungim na an nei ta pove ni khat adukanu chu ason do ki tawin dukan ga honding ati tawe lilin zong kining loven mi khat masanga khamna the ana pe ji pa ainova hungji pa chu ahin mutai lili zong akichabe se jingin azole Mr. Long le achapa hi suboi khan de tin inlang hen anakile phein anachi pheitai hichimi pa chun lili chu a inlang wahin anazui lutan aman zong nindanga bangbanga ki chepna ki dinga tia khamna theya pi go le lili wang anom tapoi pasal pa zong alung hang be se jingin na chapa hi ka tha diu a hi ati hichi phar chun lili chu khamna theya pen abengin anaki chepna khop set ki tai
amani program ong chu ki chai pharin hi chi pa chu Mr. Long dukan lang chuna hungin athil hun ho chu hung nen phone hin mi a ko tai longjong mi gangster lui khat ane hi je chun khat pa pau dan le chan ho chu aven adi poi ati tai aman zong dukan chu gang challenge pang pa chu khapin in lang hina chi hlona hi le lili chu ane ki khai li tai Mr. Long in zong chapang pa chu to langa hin puido hi le aduka nu chu mi phalo hon avochim ta ve in sa in hlanga aviang mi pi te chu hung ki tawen hi chimi phalo ho chu hung ho wa hi le mi phalo hong chun aviang mi pi te on chu khat kharin avot yeng ve azo a phone mi ko pa zong chu ami ko ho hung tan gunda tam ta jing tawen gangster ling set hi ta ve ama hon zong Mr. Long chu bai thera ki that yeng theiding hama tivin ahin la het lo chu Mr. Long zong hi gangster na sata akon anahi Mr. Long in zong hi chan alung adi dap chu tu awang hin a hin tum ke tan achem cha chu hin kila doin khat holoi paus amang lo hi le chon apan zon achem chain hin sunin a loi om sain a hin that chai tai atoma vela aviang mi pi teu chon Mr. Long a hi na hin het phar wa chon adat mo hle jing ve aji chu Mr. Long hi me hon thim pa bo ma hon na heru hin mi that theiding le kidel thim ninga chu anagin sa lo wa hi phatle ni kho ana che be ki tan hi le Mr. Long zong chu Taiwan langa ana ki le ki hi tai ni khat hi a boss pau to office a kyo pe lai ta ven Japan gama anada hla aveng mi pi teu chu road a hong ki zo da chu aga amutai Japan gama oma chu ama hi mi phamong monga ana herwa me hon thim pa ana het jiwa chu aveng mi pi ten zong ana ngai sang hle jengo adi a chapang pa zun wang hin apa banga akial hi ji in angai hle jengin hi chi ji a aviang mi pi teu chun Mr. Long to ki mu to dinga zun chu hin pui pe o hitai Mr. Long in zong zun hi anangai hle jing hin aman zong amomo in akolin zun zong akap jing in hi amani zong pa cha ki ngai ta bang chun rut lai lung ta chuna ki kol to hlon tan Mr. Long in zong a hin kho ana khelin gangster min sa ta kha chu mi pa din munin ana ding tai